Tukiambĩrĩria kaunti-ini ya Murang'a ati Arigitani ya gikiro kia nurses nimaigite miro ya othe makĩenda thirikari ya kaunti ĩno imarihe micara yao ya mieri itandatu iria magomete. Arigitani aya maugĩte moete ikinya rĩrĩ thutha wa gavana Mwangi wa iria kuga thirikari yake ndĩkũmarĩha akiuga gũtirĩ wĩra marutire. Nakuo kaunti-ini ya Nakuru ene sako ya Central Rift nimaikĩtie ihoya kũrĩ rũhonge rwa NTSA rũtianĩrie itua rĩa kũnina thabarĩ cia ũtukũ makiuga ũndũ ũyũ nĩ ũgũcũngĩrĩria matereba aingĩ kũbutwo wĩra. Magari kwenda usiku imetuaffect sana na biashara yetu imeathirika. Sababu sasa ile hizi gari ziko na governor nakuta kutoka hapa kwenda Nairobi ama kutoka hapa kwenda Kisumu na Busia. Gari tu itaenda tu safari moja, haitaweza kurudi. Na hizi gari nyingi tumechukua loans na asitaweza kulipa loans. Hii mambo ya usiku kutokwenda na gari usiku imetuaffect sana kama madereva. In fact kwanza kama mimi ndapata shida. Saizi mdosi wangu hawezi nilipa mshahara venye anastahili kunilipa. Kazi imerudi chini. So naomba kama government wanaweza kutusaidia sisi tuendelee tu kwenda usiku. Kwa sababu mtu anaenda kama saizi mimi ni wa masafa kutoka hapa paka Busia. Unalipa lakini haulipishi bei kali. Unalipisha 1,500. Watu wanasema ni 25, si 25. 1,500. Kurigana na muikarigite Steven Muli njĩra ingĩ cia kũrũnga matereba arĩa mauna watho nĩ cibatie gũthundũrwo akiuga itacokia rĩa NTSA rĩrongoririe gũthũkia ikonomi ya mathaa 24. Na mũthia rũhonge rwa kũngania igoti rwa KRA nĩ rwendetie kũhĩtũkĩra njĩra ya mũnanda indo cia mamirioni ma mbeca iria itarĩhĩirwo igoti mwena wa Mombatha. Maabitha aya maugĩte rĩrĩ no ikinya rĩa kũng'ethanĩra na arĩa makoretwo magĩthemana na kũrĩha igoti. So what I'm offering here today for auction has been valued by other officers from other areas. I don't know who valued. We have been given the list by the commissioner to come and auction the goods as specified or as prescribed under the law. Kenyans, especially Kenyans from Mombasa, and of course the broader Kenya, a New Year gift by starting with an auction on the 3rd day of January. So to us it was a New Year gift for all of us. Girifotera Kameme TV, nijitagwo Mwaura wa Ndung'u.